kirere cya Isiraheli biri kuraswa na Hezbollah itangije icyo yise ngo no operation Eastern Straw, no operation batangije muri kano kanya kuri Isiraheli. Barashe imvura y'ibisasu amadrone muri kano kanya biri mu kirere biri guhagarikwa na Isiraheli. Ni intambara ikomeye cyane. Abari muri Isiraheli ubwoba bwabishe kuko ikirere kiri kwaka, ibisasu bizamuka bizimya, ibindi bimanuka biri kuraswa na Hezbollah. Ariko ntabwo ari byo ngira ngo dutindeho muri kano kanya. Muri kano kanya tugiye kurebera hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nababwiye ko ibijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere Amerika buriya niri gufasha Isiraheli guhagarika ibisasu bya Irani ndetse n'ibindi bitero byose biri guturuka muri biriya bice bya Irani. Amerika riri kugerageza kubihagarika buriya nk'uko nakubwiye, ibisasu kugira ngo bizapfe kugera mu kirere cya Isiraheli biragoranye cyane. Niyo mpamvu Irani kuhageza ibisasu abantu bose bahita bavuga ati Irani ntako itagize, Irani ibintu iri gukora ntabwo bisanzwe, kuko ibisasu birasubiye muri Irani. Narabikubwiye bihagarikwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyanja hafi aho ngaho, bakongera bakabihagarikira muri Iraq, ndetse birenze bigahagarikirwa muri Jordani, ndetse byarenze aho hose bya Irani bagenda babihagarika nibyo bigera muri Isiraheli nayo ubwayo igashyiraho akayo, ariko iba yabanje gukingirwa na Amerika. Muri kano kanya rero n'Uburayi noneho bwamaze kubyinjiramo. Hari ibihugu by'Uburayi biri gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bahagarike ibisasu mu kirere. Gusa ubwo bwirinzi bari gukoresha bwo guhagarika ibisasu bya Irani mu kirere ni ubwirinzi buhenze cyane, ku buryo byagezaho noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kujya gufata ubwirinzi bw'ikirere bari barahaye Korea y'Amajyepfo, bagiye kubukora kugira ngo baburindishe Isiraheli. Ngira ngo murabizi ko buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zishyira ubwirinzi bw'ikirere n'ibirindiro byabo, bagiye bashyira abasirikare hafi y'umupaka wa Korea y'Amajyepfo na Korea y'Amajyaruguru n'ubwirinzi bw'ikirere mu rwego rwo kugira ngo umunsi nk'ibitero byavuye kwa Kim Jong Un muri Korea y'Amajyaruguru biza muri Korea y'Amajyepfo bizasange ubwirinzi bwa Korea y'Amajyepfo bw'ikirere buhagaze neza. Gusa byabaye ngombwa ko Korea y'Amajyepfo bayigize, nimba twahita nkaho bababwiye ati mwebwe ibyanyu ntabwo bibabaje cyane, Amerika ibikoresho yari yarajyanye yagiye kubikurayo muri Korea y'Amajyepfo, babigarure babizane kurinda Isiraheli babyifashisha, kuko ubwirinzi bw'ikirere Amerika buri kuyishirana. Ni kenshi twagiye tuvuga ngo stoke yabo iri hasi y'ubwirinzi bw'ikirere. Trump agakomeza avuga ngo afite ubwirinzi ngo bwarwana igihe kinini ngo cyose kibaho, ngo ubushobozi muri stoke burahari bwo kurinda ikirere, ariko twari tubizi ko atari byo. Nimba igihugu cyagezeho kijya gukura ubwirinzi bari barashyize muri Korea y'Amajyepfo ngo babuzane burinde Isiraheli, urumva ko muri stoke ya Amerika nta kintu cyinshi kirimo. Ibi biraza kutugeza ku makuru. Igihugu cya Irani kimaze gutangaza ko mu ijoro ryashize Amerika yabatumyeho ngo bahagarike intambara bajye mu biganiro, Irani irabyanga. Aya ni amakuru atariho ivumbi amenyekanye nonaha ko Amerika yasabye Irani ngo bajye mu biganiro babinyujije ku umuhuza turaza kumumenya n'uburyo byagenzemo. Gusa reka tubanze duhere kuri umuntu uri kungukira muri ino ntambara iri kuba. Iyi ntambara iri kuza Isiraheli, Amerika, Irani, umuntu wenyine uri kubyungukiramo uhagaze neza uri gushima Imana ni igihugu cyonyine bita Uburusiya. Vladimir Putin ari mu nyungu. Mbere na mbere nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari kubigarukaho, ariko reka turebere hamwe Putin ahantu ari kungukira. Bino bisasu biri kuraswa mu kirere ni byinshi bya Leta Zunze Ubumwe kuva ino ntambara yatangira biri kurinda ikirere cya Isiraheli. Ibyo bisasu byose ndetse n'ibindi byinshi bikiri mu bubiko ubundi ni ibisasu byavugwaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko guhera ino ntambara yatangira y'Uburusiya na Ukraine, Amerika yoherezaga ibisasu byo kurinda ikirere n'ubwirinzi bw'ikirere, babyoherezaga muri Ukraine kugira ngo barinde ikirere cya Ukraine. Uko rero ibisasu biri kubashirana babyangiza, cyangwa se nta nubwo ari ukubyangiza, ni ukurinda umuvandimwe ari we Isiraheli. Uko ibyo bisasu bari kubirindisha ikirere cya Isiraheli, Vladimir Putin abavuga ngo ubu noneho Ukraine n'indi uzayiha ubwirinzi bw'ikirere, kuko akabahaye ubwirinzi bw'ikirere nawe ari kubukoresha ahandi hantu bitamworoheye buri kumushirana. Vladimir Putin aho ngaho ari kubona icyuho mu kirere cya Ukraine, ko noneho igihe yahereye arasa Ukraine, hari igihe Ukraine yabaga ifite ubwirinzi bw'ikirere bwa Amerika babahaye, ariko ubu ngubu biragoye ko Amerika yaha ubwirinzi bw'ikirere Ukraine mu gihe intambara igikomeje. Ikindi kintu ahantu Umurusiya ari kungukira, ubu tuvugana ibiciro by'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli kamaze kurenga $100. Ibiciro biri hejuru hirya no hino ku isi yose. Muri kano kanya ibihugu hafi ya byose ibikomoka kuri peteroli byazamutse, ndetse n'ubukungu bw'isi buri kugenda bwikubita hasi buri kanya. Ibyo byose biri kuba mu gihe gaze ndetse na peteroli cyangwa se n'amavuta y'Uburusiya byari byarafatiwe ibihano ko bitemewe kugurishwa mu Burayi. Ubundi Vladimir Putin ibyo bintu yabigurishaga mu Burayi,
ariko byageze aho bamufatira ibihano kubera ino ntambara ya Ukraine, babwira Vladimir Putin ngo ntabwo wemerewe kongera gucuruza gaze n'amavuta mu Burayi. Icyo gihe Uburayi bwahise butangira kujya kugura amavuta bukayagura kuri Amerika, ndetse ibindi bikagenda biva muri bino bihugu by'Abarabu bino biri kuberamo intambara bigana mu Burayi. None ubu kuva umuhora wa Hormuz ufunze, Uburayi buriya nta kintu bugira. Uburayi nta gaze bufite, nta mavuta bufite, bisaba bagende bakura hirya no hino. Niyo mpamvu bajya banakubwira ngo Afurika buriya itunze Uburayi, na buriya Uburayi nta kintu nyine kizima bifitiye. Ibyo rero byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona ko ibyo zakoze ari bibi cyane, batangira kuvuga ngo Donald Trump mu magambo yaravuze ngo tugiye kudohorera iki gihugu cy'Uburusiya gitangire no kibe cyakohereza ku isoko ibikomoka kuri peteroli, amavuta yabo na gaze. Ni mu gihe Amerika rero bafatiye ibihano n'Uburayi, none Vladimir Putin batangiye kumworohereza. Inama y'Uburayi uyu munsi yateranye baravuga ngo ntabwo byari ngombwa ko tuzongera gusubira imbere ya Vladimir Putin tumusaba amavuta. Ati nibiramuka bigeze aho biba, kuko ibikomoka kuri peteroli biri kuzamuka, ati turaza kuba dusebye, turaba tugaragaye nk'abanyantege nke, kandi nta yandi mahitamo basa nkaho bafite. Akanya kariko kose Uburayi bushobora gusubira imbere ya Vladimir Putin ngo reka peteroli na gaze cyangwa se n'amavuta muri rusange byongere byinjire mu Burayi, kuko Uburayi muri kano kanya nta hantu buhagaze ku byerekeranye n'amavuta cyangwa se na gaze. Vladimir Putin akavuga ati njye nta kibazo mfite rwose cyo kongera kugurisha gaze yanjye, peteroli cyangwa se amavuta ku Burayi, igihe cyose mwanyemerera cyangwa se banyemerera ko dusinyana imikoranire y'igihe kirekire. Apana kuza mumbwira ngo tube dukorana mbe mbarwanaho muri iyi minsi mbaha amavuta mbaha na gaze, intambara cyangwa se umuhora wa Hormuz nongera gufungurwa ngo muhite muvuga ngo murongeye mumfatiye ibihano nta gaze yanjye muri bugure ngo mugiye ahandi. Atoya, ndakorana namwe ari uko mumaye amasezerano y'igihe kirekire, ahandi umuntu mukubita amasezerano y'imyaka 100 cyangwa 50. Niko Vladimir Putin ari kubwira Uburayi. Murakaza neza muri Zara Apartments, ahateganye n'ibyiza nyaburanga by'igishanga cy'amahumbezi cya Kacyiru, hahorana umwuka mwiza na view y'agahebuzo. Na aparitoma nziza cyane zigeze kuri 85% zubakwa mu minsi mike, ziraba zirangiye zose. Ab'inkwakuzi bamaze kubukinga, nawe waza ukiguriramo aparitoma yawe aho wakwishyura ukabubukinze mbere batarazimara. Akarusho kandi niko nta gucucikana, dore ko buri etaje igizwe na apartments enye gusa zubatse nk'inzu zo mu bwoko bwa villa. Bivuga ko ibyumba byose ari bigari, uhereye ku cyikoni, salo na saramanje, douche n'ubwiherero bya rusange, ndetse na bedrooms eshatu, usibye yo muri basement ifite ebyiri zihariye zose, ububiko bw'imyenda, douche n'ubwiherero byose bigari. Zara Apartments inagufitiye akarusho ka pisine y'indani yishyuhiriza amazi yayo, gym, sauna n'ibindi byinshi. Sanga ibindi bisobanuro kuri Instagram ya Uburayi bwasebye mu nama buri kuvuga buti bino bintu nibikomeza, zino ntambara nizikomeza, no muhora wa Hormuz nukomeza ugafungwa wacagamo 20% bikomoka kuri peteroli hirya no hino ku isi dukoresha, n'amavuta muri rusange. Ati nukomeza gufungwa turaza gushiduka twisanze n'ubundi dukeneye Uburusiya twongeye kubupfukamira, twari twarabufatiye ibihano tubusaba ngo butugurishe iyo gaze n'ibikomoka kuri peteroli. Ikindi Vladimir Putin ari mu nyungu muri kano kanya. Tuvuye kuri icyo ngicyo, ubu ngubu ubutasi bwa Amerika n'ubugenzuzi bwa Amerika bwahoraga kuri Putin bagenzura ngo intambara ari kurwana imeze ukunga, ngeje azapangira iki ngiki Ukraine, ugasanga bafite amakuru y'Uburusiya bari kuyaha Ukraine ikaba yakwifashisha amakuru y'ubutasi mu kwirinda Uburusiya. Ubu ngubu ubutasi bwose n'imbaraga zose bya Amerika babihinduye, babishyize kuri Iran no kurinda Isiraheli, ku buryo Vladimir Putin muri kano kanya ku rugamba nta muntu umwitayo. Bamwe bamugenzuraga bamubwiraga ngo wigira uku wikwataka Ukraine, nabo ubwabo batatse binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Bivuze ngo Putin nta butasi bumuri muri kano kanya, ndetse nta n'umuntu muri kano kanya waza amubwira ngo ibintu uri gukora muri Ukraine ntago ari byo. Kandi nabo ubwabo kwataka Iran bararenze ku mategeko mpuzamahanga, ntibabyiye mu muryango w'abibumbye, nta kintu kimwe nyine bakoze kinyuze mu mategeko mpuzamahanga. Ibyo nabyo ni ibindi bigaragaza ko Vladimir Putin ariwe muntu uri mu nyungu muri kano kanya. Ukraine ubwayo nayo yabonye ko imeze nk'aho iri kugenda ikurwa ku ibere, nimba ariko twabyita Amerika yicutsa,
ndetse na bino bihugu itangira gusaba ko yajya gufasha Isiraheli kugira ngo barinde ikirere cya Isiraheli n'ubundi kubera ko ngo bazi gukumira amadrone bahanganye nayo cyane bafite ubwirinzi bw'ikirere bw'amadrone. Ukraine yatangiye gusaba ngo mureke tuze tubafashe guhagarika no gukumira drone z'iki gihugu cya Iran, ariko natwe nyine mutwemerera ubundi bufasha buzakomeza kubaho uko bari kubibona ko bari kugenda bava kuri liste y'ibintu byihutirwa by'ingenzi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vladimir Putin ikindi nuramuka urebye mu minsi ishize yakomeje aho ikaze uyu muyobozi mukuru w'ikirenga n'ubundi wa Iran wari umaze kwimikwa, ndetse akomeza no kunenga ibiri gukorwa na Amerika na Isiraheli kuba abagaragariza ko ibibazo byagakemukiye mu biganiro, ariko amakuru akongera agaca inyuma avuga ngo umuntu uri gutanga amakuru kugira ngo ino ntambara ikomeze igende, umuntu uri gutanga amakuru y'ahantu Iran igomba kurasa ni igihugu cy'Uburusiya, n'ubundi ni Putin uri guha amakuru Iran y'ubutasi yaho Iran igomba kurasa n'uburyo igomba kwirwanaho bukaza hari kungukira muri iyi ntambara. Ku munsi w'ejo Moscow bahamagaye Perezida Vladimir Putin. Vladimir Putin yahamagaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baraganira Donald Trump, baganira kuri ibibazo by'intambara n'ubundi biri kubera mu burengerazuba bwa Aziya, ndetse Putin abwira Trump ko ashaka kuba umuhuza kugira ngo ahuze izi mpande zose ziri kurwana, ahuza Amerika na Iran ndetse na Isiraheli. Nimba Amerika igeraho ijya kuganira na Putin akababwira ngo nyamara nababera umuhuza kugira ngo ino ntambara yihagarike bikajya hanze, nuko Amerika ubuhuza bwose cyangwa se noneho kuba Iran yahagarika kurasa Amerika yaba iri mu nyungu. Mu nama yabereye i Buruseli, iyi nama yabaye ku munsi w'ejo ibera i Buruseli n'ubundi ni muri Belgique, ni inama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Muri iyo nama abagize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bareruye barabivuga ngo umuntu wenyine uri gutsinda muri iyi ntambara, uri kungukira muri iyi ntambara ni Vladimir Putin wenyine. Wumve neza hano witonze. There is only one winner in this war, Russia. He steadily undermines Ukraine's position by flouting international law. It gains new resources to finance its war against Ukraine as energy prices rise. It profits from the diversion of military capabilities that could otherwise have been sent to support Ukraine. Uwo wumva ni Antonio Costa, uyu ni perezida w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mu magambo y'ejo yarabyivugira avuga ati umuntu wenyine uri mu nyungu muri iyi ntambara iri kuba, wina w'iyi ntambara ni Vladimir Putin. Ati kuko Vladimir Putin ari gufatira na bino bibazo bihari noneho agatangira kwangiza amategeko mpuzamahanga burundu, kuko nta muntu muri kano kanya wagira icyo abaza Putin. Ati ndetse uko ibiciro ku isoko bigenda bizamuka by'ibikomoka kuri peteroli muri kano kanya hirya no hino ku isi, ngo Vladimir Putin wari kubyungukiramo kuko amafaranga wari kuyabona. Wibuka afite buriya kira gihugu kirakize cyane cy'Uburusiya, igihugu cy'Uburusiya buriya kirakize cyane, kirihagije ngo cyo kiri kubyungukiramo kuko kiri gukomeza kibona amafaranga menshi yo gushora muri iyi ntambara yabo. Ikindi kintu no mugabo yavuze perezida w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu nama y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bagaragaza ukuntu Uburusiya aribwo buri kunguka, yavuze ngo ikindi Vladimir Putin intwaro zakoherejwe kugira ngo zijye gufasha Ukraine zimurwanye muri kano kanya zoherejwe muri Isiraheli, ziri kurinda ikirere cya Isiraheli ndetse ziri gukoreshwa zirwanya Iran. Uyu ni umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uri kubibona ko Vladimir Putin ari mu nyungu. Ikindi ubu Putin nta n'umuntu ukiri kumushyiraho igitutu, hari ukuntu Amerika yabaga imushyiraho igitutu, Burayi hagarika intambara muri Ukraine, ubu nta n'umuntu uri kumwibuka, nta n'igitutu bari kumushyiraho. Ni bande ubwo bamushyiraho igitutu? Bo ibyo bari gukora ntabwo turi kubibona. Mbega ni handi umuntu uri kwiba ntabwo yaza kukubwira ngo none singoye ngo wabaye urekeyeho kwiba, kandi nawe uri kwiba muri ako kanya turi mu cyuho twembi. Mbega muri kano kanya Putin nta jisho rimuriho na rimwe. Ndetse n'ibiganiro by'amahoro byagombaga kubahuza, bigahuza Ukraine bakareba ko byabahuza n'Uburusiya na Amerika, ibyo biganiro nta n'uri kwibuka ko bigomba kuba byarimuwe, ntawe uzi igihe bizasubukurirwa kuko nta mwanya bose bifitiye, bari busy. Yandi magambo no n'ikindi kintu gikomeye cyane kiri gutuma Vladimir Putin agiye no kubona amafaranga menshi ndetse yatangiye no kuyabona, ari nayo azashora muri iyi ntambara, ndetse ubukungu bw'Uburusiya bugakomeza kuzamuka cyane. Isi yose twabuze ibikomoka kuri peteroli, kuko ibikomoka kuri peteroli byaturukaga ari amavuta yose yaturukaga muri UAE, ibyaturukaga Katari, ibyaturukaga Kuwait, ibyaturukaga Saudi Arabia, ibyaturukaga Bahrain. Mbega bino bihugu byose n'ubundi yo za Iraq na he muri kano kanya ntabwo biri kubona aho bica. Ubwo bivuze ngo ibikomoka kuri peteroli, amavuta, gaze byose bikenewe muri kano kanya ni iby'Uburusiya ku isoko, kuko nibyo bishobora kubona inzira bicamo bikagera hirya no hino ku isi
bivuze ngo abandi bindi bihugu byinshi byajyaga bigerageza guhaza isi nta kintu na kimwe bari gusohora. Ayo ni amafaranga menshi ku Burusiya. Vladimir Putin ku itariki 9 ubwo haciyemo iminsi 2 mu nteko yaricaye aravuga ngo niteguye Uburayi kongera kubugurisha gaze yanjye n'amavuta mu gihe cyose bamakontara y'igihe kirekire, ngiye nta mutima mubi mbafitiye pe. Kuko Vladimir Putin ibyo ngibyo arabizi ko bishoboka bitewe nuko umuhora wa Hormuz muri kano kanya urafunze. Ubu tuvugana Iran nayo yamaze kubona ko ahantu honyine ifitiye imbaraga, buriya Iran ahantu honyine nayo ifitiye imbaraga ntago ari mu gisirikare cyane. Igisirikare cya Iran kirakomeye, bafite intwaro, ibyo turabizi, ariko abantu ihanganye nabo bayirusha imbaraga. Ariko ifite ikintu kimwe cyonyine iryamyeho, uriya muhora wa Hormuz ni akayira gato cyane gacamo ibikomoka kuri amavuta, ibikorwa byinshi cyane byose si twese dukeneye bica muri uyu muhora wa Hormuz. Iran yagiye hatega amamine munsi y'inyanja muri kano kanya. Amerika byayirakaje cyane, yatangiye kurasa amwe mu mato yarari gutega izo mine, gusa Iran yakomeje gukoresha andi mayeri ikarasa no kuri amwe mu mato yagerageza gushaka gutambuka yikoreye ibikomoka kuri peteroli, ku buryo Iran ivuga ngo nimba muri kutwataka mukaduhemukira gutya ubwo natwe isi yose turayikubita hasi. Isi yose Iran ifunze n'umuhora wa Hormuz. Mu kiganiro gikurikira ndaza kukwereka ingaruka byagira ku bukungu bwa Amerika. Amerika irihagije, ifite ibikomoka buriya kuri peteroli. Amerika ifite amavuta kuko yabanje gufata Venezuela. Venezuela nicyo gihugu cya mbere gifite stoke y'amavuta menshi munsi y'ubutaka ndetse kinameze neza cyane pe kurusha ahandi ari hose ku isi. Amerika yarabanje ngahira hafatira habika iravuga ati twebwe n'Amerika ubwayisanzwe yifitiye buriya amavuta yayo, none ukongeraho na ya Venezuela, urumva ko Amerika ihagaze neza. Ariko ubukungu bwa bino bihugu byose n'ubwisi muri rusange iyo buri kugwa nk'uku nguku bwatangiye kwikubita hasi, Amerika nayo ibiri mu gihombo gikomeye. Yego ntago cyamera nk'icy'ibindi bihugu byo ku isi cyangwa nk'iby'Uburayi, kuko nk'uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi wo rwose bino bihugu byo mu Burayi byo biraza kwikubita hasi ku rwego ruteye ubwoba. Ari nayo mpamvu bishoboka cyane ko Uburayi, Iran nikomeza gufunga n'umuhora wa Hormuz uko byamera kose, Uburayi buraza kujya kwa Putin ahubwo buranapfukama. Nta kindi kintu bafite cy'amahitamo, cyane ko na Putin ababwira ati ariko ngerega twakorana nta mutima mubi, nta mafaranga bamuha ntago ari iby'ubuntu. Icyo gihe rero ukuntu urenzaho akantu kuyo wabaheraga bitewe nuko ahandi bakuraga hose hafunze, ukahita unibuka ko bari baragufatiye ibihano baranze kongera kukugurira. Na Amerika ubwo yatangiye kuvuga ngo twadohorera amwe mu mavuta yari yaramaze kurekurwa, yarari mu mazi yarabuze inzira acamo, yarari mu bihano y'Uburusiya, akahita ashyirwa ku isoko agatangira kugurishwa. Mbega Amerika itangiye kuvuga ngo Putin twamudohorera muri kano kanya. Ayo ni amagambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo amavuta yakagurishwa hirya no hino. Igihugu nka Hongiriya nacyo cyari kiri mu Burayi, cyari cyarafatiye ibihano kivuga ati ntago tuzongera kugura amavuta rwose y'Uburusiya. Uburusiya bwatatse Ukraine, Uburusiya nta keza kabwo, tubafatiye ibihano, dufite ahandi tuzajya tugura amavuta. Hongiriya nibo ba mbere babanje kuvuga ati twebwe ntago turi burenze iminsi ingahe tutaramara kudohorera Uburusiya. Uburusiya ahubwo ari we mubyeyi twatangiye gusubira kubuteza imbere tubugurira amavuta. Niko bimeze, y'amagara aterewe hejuru buri umwe asamaye. Igihugu nk'Ubutaliyani cyo cyamaze no kwamagana Amerika kure cyane, kiravuga ati biriya bintu mwakoze byo kwica amategeko mpuzamahanga mwataka Iran, mukaba muri gutuma ubukungu bw'isi bwikubita hasi. Twe ntago tubashyigikiye, ntidushaka no kuba abafatanyacyaha banyu, bo nabo bari tayari kujya ku ruhande urwo arirwo rwose bashaka ndetse banakeneye. Gakubitiraho igihugu nka Espanye cyamaze gukura ambasade yabo burundu. Bavuze ngo ni burundu, nta nubwo izasubirayo. Mu gihugu cya Israel bavuze ngo ntago ambasade yacu ya Israel izasubira muri iki gihugu cya Israel. Cyo na Amerika hari ukuntu ibintu byabo bitari ku murongo neza. Muri kano kanya ikigaragara nuko isoko n'imiryango mishya n'abakiriya bashya, imiryango y'isoko ry'Uburusiya iri gufunguka ku bakiriya bashya n'abari basanzwe n'abari baragiye. Urabona ko batangiye kunuganuga ko bari gushaka kugaruka kuko nta yandi mahitamo bafite. Bingibi abenshi bakakubwira ko Iran impamvu ikomeza kuvuga ngo ntago tuzigera tujya mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe cyangwa na Israel, kubera bazi ko ahanini nabo baryamye ku muhora wa Hormuz. Bashobora kubura ibindi byose ariko ntibabura ibisasu byo guturitsa cyangwa se byo gutega ku muhora wa Hormuz, ku buryo nta bwato buhaca. Ni mu kayira gato ibirometero 30, na gaferege kangana n'ibirometero 30, ka waterway nyine gatonya cyane.
bivuze ngo Iran irabizi ko Amerika igomba kuzagera ikabasaba imbabazi ikababwira ngo mureke twumvikane. Iran ikabategeka icyo ishaka, ngo nicyo kintu igamije. Iran ngo nizashyiraho kondisiyo zizahagarika ino ntambara bitewe n'uko iri ku muhora wa Hormuz iri gukenesha isi. Iran yizeye ko ngo hari igihe gishobora kugera, niyo mpamvu nabo bari gukora bino byose bagakubita ubukungu bw'isi hasi mpaka Amerika na Israel bakagira ibyo bavuga toke turemera ibyo mutubwira. Iran ngo akaba ari ishobora kuba yashyiraho kondisiyo zo kugira ngo ino ntambara none ihagarare ku mugaragaro. Bo nicyo bari kubara. Ikindi ugomba kwibuka mu gihe cyose ubona ino ntambara iri kujya mbere, ukabona Iran ifite ukuntu ifite nk'akizere. Iran wibuke ko ari umuvandimwe w'Uburusiya by'igihe kirekire, kuko buriya mu burengerazuba bwa Aziya Uburusiya bwigeze kenshi kwifuza kuhagira ijambo nabo nk'igihugu gikomeye ku isi, uvuga ati ahantu tugomba kuba turiyo mu burengerazuba bwa Aziya duhagazemo neza, dukontorora. Icyo gihe baciye kuri Syria niyo yari umuvandimwe. Uzi ukuntu Trump no umugabo Vladimir Putin yagerageje kurinda Syria, gukorana n'ubuyobozi bwa Syria. Icyo gihe niho hantu yari afite ukuboko, ariko Syria imaze gusa nk'ivuyemo bimunaniye muri iyi myaka ishize, Uburusiya bwari bwaragiye ahubwo buhuza imbaraga bikomeye cyane n'igihugu cya Iran, basangira buri umwe icyo afite akagiha undi, yaba amakuru y'ubutasi yaba intwaro barahererekanyaga, ku buryo bakubwira ngo Uburusiya buri mu ntambara buri kurwana na Ukraine bwageze aho busa nkaho nabwo bukeneye amadrone za Shahed zikorwa n'igihugu cya Iran ku bwinshi kandi zidasanzwe. Iran yazoherezaga umusubirizo muri kwa Vladimir Putin mu Burusiya babwira ngo mwakire inkunga muri abavandimwe. Ntabwo rero bishoboka ko umuntu nk'uwo wakubaye hafi uri mu ntambara nk'igihugu cy'Uburusiya, nk'umuntu w'umugabo nka Putin, we Iran yagera mu bibazo ngo uyitererane. Niyo mpamvu bakubwira ngo harimo ukuboko kunini cyane n'ubundi kukuba Iran igihagaze ikiri guhangana, harimo ukuboko gukomeye n'ubundi kw'igihugu cy'Uburusiya, cyane ko noneho kuna bifitemo inyungu nini cyane uko ino ntambara ikomeza kuba. Turabibonye ko Uburusiya bwo buri kunguka cyane, rero nta mpamvu yatuma Uburusiya budakomeza kuba inyuma n'ubundi ya Iran kugira ngo bino bintu bikomeze bibe binini, Iran yihagarareho itahasebera. Izi drone bita Shahed za Iran bakubwira ko ari rwo rutirigongo rw'intambara Vladimir Putin arwana cyangwa se arwanye imyaka arwana na Ukraine, ku buryo bakubwira ngo umwaka ushize iki gihugu cy'Uburusiya cyakoresheje zino drone zirasa kuri Ukraine zigera ku 50,000. Ni drone bita Shahed z'abanya-Iran. Uri kumva umubano wihariye uri hagati rero y'Uburusiya na Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikikwereka ko yamaze kubona ko amazi atakiri yayandi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko agomba guhindura ubutegetsi bwo muri Iran. Ubwo yavuga ko abayobozi bose bazagenda basimbura abo yishe, abo bayobozi n'abazabakuraho, ndetse ko Amerika izavuga ko yatsinze ari uko hariho ubuyobozi yo yihitiyemo, mbega yashimye. Umunyamakuru mu kanya abajije Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aramubaza ngo ese muzageraho muvuge ngo mwatsinze intambara muyihagarike nk'Amerika? Umuhungu wa Ayatora uyu nguyu uriho n'umuyobozi w'ikirenga mushyashya bashyizeho aguma akiri umuyobozi cyangwa mugomba kubanza mukamukuraho? Trump yavuze ngo ibyo bintu ntabwo nifuza kugira icyo mbivugaho. Bivuze ngo amaze kubona ko bishoboka ko ubu butegetsi bwo muri Iran kubuhindura bishobora kutazakunda, kuko Iran irakubwira ngo mwe ntabwo mwamudushyiriraho ubuyobozi, uwo muzajya mwica mukuraho tuzajya tumusimbuza undi. Mbega icyo guhindura ubutegetsi cyo basa nkaho cyanze neza burundu. Trump nawe yabibonyeho kugira ngo avuge ati oya ntabwo bizakunda, ngomba gukuraho buriya buyobozi n'uyu bashyizeho umuhungu wa Yatora nawe nkamukuraho. Trump yavuze ngo ibyo bintu ntacyo nshaka kubivugaho, yatangiye gusa nk'ugenda gake. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ikindi kintu yatangaje kimera nkaho noneho ameze nk'uri kwereka Iran ko hari icyizere ko bajya mu biganiro, mbega ameze nk'uri gusaba ko bajya mu biganiro ariko mu buryo buciye ku ruhande. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimara kumva ko Iran ifite amato atega mine munsi y'inyanja, hari amato buri ashinzwe guca mu nyanja agenda atega amamine. Icyo gihe nta bwato bwaca muri iyo nyanja, izo mine zirabuturikana muri uyu muhora wa Hormuz. Perezida Trump akimara kumva ibyo bintu yagize ubwoba, amenya ko bino bintu bigiye guhungabanya ubukungu bw'isi burundu, kuko umuhora wa Hormuz bigoye ko noneho hari ubwato bwawucamo. Ntiwajya gutegurura ibyo bisasu bamaze kubitega niyo bakwigendera byagorana. Trump yavuze ngo nimba Iran hari mine bamaze gutega mu muhora wa Hormuz, ibyo bintu tukaba tutarabimenye, turagira ngo izo mine bagende bazitegurure nonaha. Nimba hari n'izo bateze kera bazitegurure, ngo bitise nibatabikora Iran iraza guhura n'ingaruka zibyerekeranye na gisirikare
turabakubita ku buryo batigeze bamenyana mbere. Atari ko baramutse bakuyemo mine nk'izo bari barateze bakaba baziteguruye, ngo yaba ari intambwe nziza, yaba iri kubaganisha ku cyerekezo cyangwa se mu nzira nziza, natwe ku buryo twafatanya nabo baramutse bagiye muri iyo nzira nziza. Sasa turapata ameze nk'uri kubwira yani ngo bagateguriye izo mine muri gutega mu muhora wa Horimuzi ko byaba biri kubaganisha ku nzira nziza, tukaba hari n'uburyo twaganiramo. Irana ati twe twakubwiye ko dushaka kuganira nawe. Kerera ibibazo nk'ibi ngibi byabaye, urumva ko umuhora wa Horimuzi urafunze, nimba batangiye gutegamo amamine hari nasanzwemo, biragoye ko hari ubwato bwafata risk yo kuhaca, byaba bivuga ko buri buze guturika. Ibi byateye ubwoba n'ubundi ni global body n'ubundi ishinzwe ibyerekeranye n'imbaraga hirya no hino ku isi yitwa ngo ni International Energy Agency, yamaze gutangaza ko igihe kigeze ingamba zindi zikwiye gufatwa muri kano kanya ari uko isi itangira kurekura ibikomoka kuri peteroli cyangwa se amavuta yarari muri reserve yayandi baba barahunitse mu yarekure abari yakoreshwa kuko byanze. Iyo ni International Energy Agency ita IEA. Abangaba nibo bashinzwe gukurikirana no gusuzuma neza n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibikomoka nyine ku mbaraga, ku mavuta n'iki uburyo bikoreshwamo ku isi. Batangaje ko igihe kigeze kugira ngo ibihugu bitangire birekure reserve yabyo. Andi magambo bameze nk'abagiye kurekura utugunguru miliyoni hagati ya 300 na 400 bari barabitse nka reserve by'amavuta. Iyi reserve y'aya mavuta ni ibihugu biri muri uyu muryango wa IEA cyangwa se International Energy Agency bagenda bagahunika, bagira ahantu bagenda bagahunika bakavuga ati mu gihe twaba dufite ibibazo, isi ibibazo byayiziye kubijyanye n'amavuta, tukabura amavuta, twahita duhera kuri aya ngaya twagiye dukusanya. Ni nk'ikimina cy'ibihugu biri muri uyu muryango wa IEA, bahita bakora kuri ayo mavuta. Muri stock rero IEA ibitsemo utugunguru amamiliyoni 300 kuri 400 bashobora kuba bigiye kurekurwa muri kano kanya. Ikindi gihe bigeze gutabara bakarekura amavuta yarari muri reserve ni mwaka wa 2022, buri habaye ikibazo gikomeye cyane ubwo intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangiraga bimeze nabi cyane, byatumye n'ubundi IEA ivuga ati turebe muri stock kuko ibikomoka kuri peteroli byabuze, amavuta yabuze, turekure ku mavuta isi banze irebe ko twasibanganya icyuho. Icyo gihe barekuye utugunguru tw'amavuta tugera kuri miliyoni 180. Gusa uyu munsi wa none kuko ibiri kuba biteye ubwo bari n'ubwa mbere bibaye, nibwo bwa mbere bagiye kurekura utugunguru twinshi, utugunguru turi hagati ya 300 na miliyoni 400. Nubwo utwo tugunguru turi buze kurekurwa, isi iracyari kuba ifite icyuho gikomeye. Bivuze ngo nibarekura utwo tugunguru twabo biraza ko bimeze nkaho ku isoko baduhaye hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2 by'utugunguru tw'amavuta ku isoko. Ni mu gihe Irani kudukupira kwayo biri gutuma duhomba twebwe nk'isi utugunguru tungana na miliyoni 20. Ni ukuba mbega turi gomba miliyoni 20 z'utugunguru tw'ibikomoka kuri peteroli. Abagiye kuduha umusada bakaba bagiye kujya barekura utugunguru miliyoni 1 na miliyoni 2. Urumva ko hakibura hafi miliyoni 18 z'utugunguru. N'ubundi turaza kuba tukiri munsi y'umurongo cyane. Igihugu nk'Ubuyapani cyo cyamaze gutangaza ko kuri uyu wa mbere bagomba kurekura reserve yabo bagatangira kuyikoresha, kuko bari kubona ko igisubizo cyo gufungura umuhora wa Horimuzi wo kugira ngo ibiciro bisubire ku murongo, ibyo bintu ngo bitari kugaragara vuba hano pe. Kubw'iyo mpamvu babaye bikoreye muri stock yabo, kuri uyu wa mbere baratangira kurekura reserve yabo. Ibi ngibi kandi bigakubitana n'ibyavuzwe noneho n'igihugu cya Saudi Arabia, igihugu kizwi ko rwose ari cyo cya mbere mu gusapurayinga amavuta hirya no hino ku isi. Saudi Arabia yatangaje ko umuhora wa Horimuzi nukomeza gufungwa by'igihe kirekire, ngo iyi si iraza guhura n'amakuba n'amahano itigeze ibona. Buriya hari ukuntu abantu benshi mukomeje kuvuga ngo ariko ngo peteroli ntabwo turabona ibyayo, ngo ibintu biracyoroshye, kumva ibihugu birenze ku isi biri kuvuga ati nyamara ibibazo byakomeye. Nakubwiye ko hari ibihugu byatangiye gufunga amashuri, hari ibihugu byatangiye kugabanya iminsi leta ikorera, bakavuga ati abakozi ba leta mukora iminsi imwe mwakoraga icyumweru. Mbega uri kumva ibyo bibazo byose biri kugenda biba. Ni ukuvuga ngo bari kubona ahantu isi iri kugana. Niba kubwira ngo 1/5 cy'amavuta yageraga ku isi aho yacaga ayo mavuta bahafunze, ni ukuvuga ngo ingaruka turi buze kubona. Ibihugu bikomeye bifite ubwoba biri kuvuga ati turagowe, kandi wibuke ko ubukungu no twebwe bwa Afurika nta nubwo bwubakiye kuri twe nk'abanyafurika, bwubakiye kuri ibyo bihugu bikomeye. Nimba ibihugu bikomeye byapapye bifite ubwoba biri kurira, bitari kubona ahantu biri buzibambe buzerekeza, twebwe ko tuba dutegereje kumenya ngo abakuru barazerekeza he kugira ngo natwe badusagurire, batwibuke, badufashe nk'imbabare. Niko Afurika nyine yubakitseyo, no gutegereza ko abakuru batugenera bakaduha ubufasha, cyangwa se bakatubwira ati namwe Afurika namwe mwabigenza uko.
ibaze iyo nta nubwo mbega ikwiye kuvuga muri kano kanya, ni ugutegereza ko abakuru bongera bakabanza bakareba ukuntu ibintu byabo babishyira ku murongo, none nabo byabacanze. Ibaze rero ibintu by'abantu twari twishingikirijeho nimba byabacanze, ubu twebwe bimeze bite rero? Biraza kuducanga byikubye inshuro zose utekereza ko zibaho. Ibi nibyo bakubwira ngo intambara irasenya, intambara nta keza kayo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kujya anyura mu marenga akavuga ngo iyi ntambara iraza kurangira vuba, ariko ntibisobanuke neza irarangira gute, biraca mu yihe nzira. Irani iri gukomeza ivuga ati nyamara twebwe nta gahunda dufite yo kumanika amaboko, turakomeza ngo duhane umwanzi. Irani iri kuvuga ngo ubukungu bw'isi turabukubita hasi uko byamera kose, mpaka bigendeye ku murongo bashaka, ku buryo ngo nta muntu uzongera na rimwe gutekereza kwataka igihugu cya Irani ngo mu mateka y'isi. Ndaje mu kanya dukomeze turebe n'ibindi byose biri kugenda hirya no hino ku isi, tugenda tugaruka no kuri izi ntambara ibikomeje kugenda bivugwa. Wibuke gukora subscribe.